Kajala Megalaya Haka Arpulai Risau Arja Arpo Gladen Prapuingut Kibiotamayo COVID-19 Shispa Hadwingut Kiblakotno but IWEI KHLAD Office DHS Kapintip and Aki Prapuingut Kibiotamayo COVID-19 Sanpongut Kidin East Khasi District Hakaban Remut Kidin Armed Force with Paramilitary Force Arpukandangut Ki High Risk Contact IWEI Sari case IWEI Bayo Ekajingpang Kabesariam Yakajingpang Byonkli IWEI Nabara Pathar Cluster Saungut Najayao Hinyongut na Madan Riting IWEI na Oakland but IWEI na Polo Cluster Arpoingut Kidina West Garo Hills District Hakaba Hinyongut Kidina ka Armed Force but Paramilitary Force but Katsangut Ki High Risk Contact Hinreungut na West Giant Hills District Hakaba Sangut Kidina Ki High Risk Contact but Arngut Ki Balap Hakaport Bale Eka Screening IWEI na South Garo Hills District ina Katanat Pulit IWEI na East Giant Hills District Ibedei High Risk Contact but IWEI na East Garo Hills District Ibedei High Risk Contact Nagashispa Kharwengut Kipokoitment Tagasni, Hinyopusangut Kidena East Khasi Hills District, Kharwengut na Riboy, Hinyogut na South Garo Hills, Hinyogut na West Garo Hills, Sangut na East Giante Hills, Arngut na South West Khasi Hills, Arngut na West Khasi Hills, IWEI na East Garo Hills, IWEI na South West Garo Hills, but IWEI na West Giante Hills District. KHLAD Tagasni, Ide na East Khasi Hills District. Nakajinyo thamai kini ki prapuingut kajing kotno kishispa kharwengut bar KHLAD IWEI Kajala Megalaya harba primi ekani ka khubor kadan praja praspa IWEI tali ki positive case shiajar respa laipu tali ki active case nyo hajar khandai pu tali ki recovered case ba nyo khandai ngot ki KHLAD no Nakini ki shiajar respa laipu tali ki active case shiajar saupundru tali ki dena East Khasi Hills District hakaba laipu arngut ki dena ka Armed Force but Paramilitary Force but shiajar khatsaungut ki riupat ba South Nyongut Kidina West Khasi Hills District, Langut na South West Khasi Hills District, Shispa Sanpuprangut na Riboy District, Hagabakandangut Kidina ka Armed Force but Paramilitary Force, but Shispa Sapkandangut Kirupat ba, Nyopukandangut Kidina West Giante Hills District, Kalangut na East Giante Hills, Shispa Nyopupra na West Garo Hills, Hagabakandringut Kidina ka Armed Force but Paramilitary Force, but Shispa Andripu Arngut Kirupat ba. Sangut na South West Garo Hills, Laipuingut na South Garo Hills, Hakaba IWEI Day na ka Armed Force but Paramilitary Force, but Laipungut Kiriupat ba. Sanpuingut Kidina East Garo Hills, but Arpungut na North Garo Hills District.